Tila palabas, nalidayan ni Ethel kabayatan ti panagsasarita da kadagiti dadakkel na. Kabayatan na, nalaos ti pungtot ni Myra, ngem desidido ni Randel amang ikasar kan ni Ethel. Ngem saan ngay manugot adagos ti ama ti balasang. Saan anaawanan ni tinamnama ni Randel, agingga iti si papalubos mutlaeng tilakay nga agkasaren dagiti dua. Ngem iti na minsan, nabartek ang agawid kat impapas na ti sakit tinakam na. Saan ang agawidan ni Ethel tinagsangit? Nadlaw ni Randel ti kinaliday ti palasang. Limteng ni Myra akadluwa na ni Glyza iti pinatakder na abalay. Ad-addan ti pungtot ni Myra, idin to tanagkatkatawa laeng ni Glyza. Nadanon ti aldaw ti kasar da Randel ken Ethel. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti makalawas apakasaritaan ana pauluan. Tanikala ti pammateg. Lito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. One can take your place deep within, forever in my heart. Nalpasan ti kasarta, agasawatan, nakaragregsakak, ay ayaten kaunay. Kablaawan ka iti panagkasaryo anak ka. Nathan, agyaman ako na ikada kayo kananang. Nalaos ti ragsak ko. Congratulations! Happy wedding. Glyza. Makapaapal ti kinaragsak yun. Sabay ko ma, tagtultuloy day ta kinaragsak yun. Agyaman na kiti idadaray mo iti kasami kini Randel. Nagkuyog kayo ka di ka ni Manang Myra? Awan mo't sa bala kakuyog ko, no di isulaan, ta isumot ti kasingat ko. Adalahan kinasarita na. Aday ta, umay mo't gaya man dito eh. Ay, kablaawan da kayo, kanli tatangyo, iti pa nagkasaryo, anak ko. Sabay kuma, tanaragsak tulat ta ti panagdanayo, kas agasawa. Una talatan, iti pakaagayan ti reception, ti kasarda bagay. Mabit lang tatang. Agpipicture tayo pa. Pakalaglagi pa ni ti panagkasarmi ni Ethel. Ito na ang araw natin. Saan nagsarday ti panagsangpet dagiti sanga ili dito yung reception ti kasarda. Talaga sinaganaan ana imbag ni Randel dahil yung kasarda ka ni Ethel. Makapaapal. Tagaangan akmatan. Maulawak pa ikit din. Edikado dagiti tao. Manang Mirna. Adon, tinainom mo nga arat. Bay anak lang, Glyza. No, apay ngamin nga impalubos mo ang matuloy ti kasalda Randel ken Ethel. Shhh! Di mo unay pigsaan, Manang Myra. Ano ko matikarba nga, kamang lapad, iti kasarda. Awan relasyon mi, saan ka di? Oh my God! Agawid tayo. Oops! Mapit lang. Mangantapay. Agturong dito ayan tada Ethel kan Randel. Oh, talaga ang makapaapal. Nagkasatanday ta nga Ethel. Mabisitak.
Nyapay lang der aramidem dito salas bakit. Saan kaya napandaw kabayatan ti kasaldarandel ken itel? Kahit saan mo pa'y amaala ti turog mo? Ay, lakay. Maikawa ak. Daytoy nga menti umuna arabi asaan tan amakadeng na ti anak ta. Amok anaragsak ti anak ta iti din na ni Randel bakit. Isuadi kan naglitay. Na, kaslaad ta kayat mo asawan iti dayta lakay. Nailiwliwag kaun ti luksaw kaw. Nalabay, dayta tinaikariagasa ti kakaisuna nga anak ta bakay. Alawin lakay. Agtaliktaken ni Randel. Saan nalakit di abay-bayan ti anak ta. Nagkirot lakit din ti panangarapok mo kanyak. Anya daytoy? Daytoy ti tanikala ti patempatekta. Malagit mo, amay sa daytoy kadag ti ritual ti paragkasarta. Randel, agyaman ak unay. Mariknang makasano ti panagayat mo kanyak. Ngam, jaklat ta maywaksi iti panunot ko ni Manang Mayra. Jak ipalubos ariribukan na ti biyagta. Sakmaya pagsaritaan ta na ita. Dahil iti umuna arabita, kaya't ko anaragsak ta. Randel. Dahil iti karagsakan na paset ti biyag ko. Girl, I need you. I need your love. Lati anak ko. Ka na mapakitan. Kunam numano atawida na di mo nakita ti anak ta. Nagirot laki di ti panangarakot mo king kuana. Tama iliwak na raw. Nahimbak na si Marong Karkanak ko. Mailiwak ko na yan king ka. Agam, nadaday. Apay nga, di mo kadwa ni Randel. Kasano, nagaduti asi kasuna di opisina na. Sumarunon to kanon. Ay, tumiliwak nga ron iti manok apat sa kinun banamdama. Ay, kahit kumusta ti kabsat ti asawam, anak ka? Why? Saan na kayo mo laang aririribukan na kaw? Saan mat, nanang? Ay, malagip ko man. Tungpalin nga ta ni Randel ti Karina apagtuluyan na kang agadal, anak ka? Saan may pa yan napagsaritaan day tatatang? Kat, sapay lang kumaata sa anak agsikog adakos. Tap na maituloy kumatlaang ti panagadal ko. Handa ka lang naroon iti opisina, bumbumsag ka pala eh. Loko nga minagin niya lalaking empleyado. Takas tao na iti panang matmagdakin ka. Amang nga nagselos ka. Ay, nagdakil gayam ti opisina. Nagdakil ti negosyo. Nagaduti empleyado. Madamdama, ipasyar ka kadag iti departamento ti opisina. Ay, kung kaya. Kuyugan kan to pa nga agenrol. Dandanin pa naglukat ti semestre. Agyaman nak na pagtuluyin nakbatlaan nga agadal. Dahil tatiin karik ka iti dadakal mo. Maragsakan dalakit di, numamuan da tayta. Nang rona ni tatang. Matanan kumatgayam day ta babae dito opisina. Manang, nupanggap mo ti mangriribok dito opisina. Pangasim, saan mo patuluyan? Iba inam ti bagim kadag iti empleyado. Talaga anapan nakal ka. Gapo, tadabukod mo ang negosyo? Daytoy babae ti puno agapo na ti amin. No kaya't nakakasarita. Ija iton balay mi. Ado tinaskan nga sa kaswak iti opisina.
Kuyugan na kuman ni Randel nga agenrol. Sa agdiretso kami dito'y balay. Ngam, ada ngamin meeting na iji opisina na. Ay. Nasaya at manukas ta anak ko. Ay, awang maingatan ti masaom ken ni Randel lakay. Tinungpalnan ti Karina kadata. Nasaya at nga ron no kasta bakit. Barang saan nga agsikog adagaws ni Ethel. Saan ko maaday tatag bali na problema datang, nanang. Nogasat min ti maadaan iti anak. Sana day ta tilapad. Makapagturpusak tulat ta. Ayun anak ko. Ay kay, anya ngay. Umay nakanto na nunay ni Randel dito. Day tati saan ko masungbatan, nanang. Agyaman kami tamasangom latta ti mang pasyar kada kami. Maililiw launay ni nanang muking ka. Ngam intun mangrugin ti klase. Amangan no saan konton masangot ti umay ditoy. Iso ada kayon to kuman ti pumasyar iji balay. Ay, kapapainsamot anak ka. Kasla saan kami maikaray nga umadak itinapintas abalayaw. Ala, unay madaytan nga ibagbagayon, nanang. Anya kumatisahan niyo apakaikaryan? Anya kumatpagbainan niyo? Naimatangan yun no kasano ti kinasingpet ni Randel. Uy, nunamok kumaadangos ang masakit ti mga isuro kada kamay ti maudi a klase. Nasapa ko maanayawag ko kini Randel asaan ako nusukunan. Sigurado. Ado pa ilati asasikaso na trabaho. Ay. Ni, ada nagsardang ang kotse. Ni Glyza. Nakita na kung may dito ayan ko. Ethel? Nagubing ka iti dayta a uniform mo. Ngamin, nagubing ka ang pinuros ni Randel. Glyza, nagtulagan mi kini Randel nga ituloy ko ti panagadal ko, kalpasan ti kasarmi. Oh, nagasad ka? Mga no kayat mo ti kumuyog kanyak? Mapanak ngamin ija balay damanang mayra ita. Nagkita kayo gayam kini Ethel. Ket intuloy na gayam at talaga tinagadal. Sutil ka mata niya. Awisam kit din ito'y balay. Idintong amom akagurguram. Kita mo. Oray lang na imayang sika. Saan ko na pinilit pa Kinagaram sakit din ni Ethel iti pagad-adalan na. No? Naira na lang ng limabasag. Gaputan na kitak, siyempre sinardingak. Kaya't amom ka di? Kaya't ko ngagbalin apagayam dayjay nga Ethel. Anya ti kuno? Apay, anya ti plano? Siyempre. No gayam ko dayjay nga Ethel. Nawaya akmet na mapan iti balay da ni Randel. Talagang sangada pamplanuam. Amangan no kayat mo nga ibaga kaniya. Ti amuna. Nalpasan ti amin kada kami. Day katibidot na. Amangan nukukwakton ti asawa na. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
na rin mo harakat nakita kayo, nanang. Dumanon kayo. Umay kayo. Ay, Imawag itay ni Randel. Kat, adda ka nun iti dalan. aya, Wow, nagdakkel gayam ti balay ni Randal. balayda, tagasawadan. Ay, mabainak mo't asumrag anak ka. Ala ni nanang, adda kailang arod dito yan. Umay kayo. Ay. Ha? Bayak lang nakikaw. Ay, ni Randal. Malasin ko na ita ako tsina. Ay, aglisi ka. Kat sirak na tilugan na. Wait. Ay, damat si marunuking ko na. Anya lakit din, apan nakairan-ranana. Agpapada kayo kadagiti dadakkel mo nga ambisyoso, Ethel. Ay, balasan ka. Saan kumamot akasta ti kinasabrak ti panagsasaaw mo? Sinarungkaran milaang ti anak may? Manang Mayra, anya ka kadi? Di kamot lamamingkan. Sana bali nga irurumantak. Basta saan yung nga iramraman dagiti dadakkel ko. Siya kung ti makamoy kapsat ko. Ay, tinasayaat. Saan kami nagbayag? Tatang, kasangsang pa ang kaninanang. Sige, igawid mo dagiti dadakkel mo. Ibalay mo pa ikit din, Nalabas ka manang. Baklang kan di adal ka. Ngam di mo amo nga ibainan ti bagim. Pasensya kayo ako man iti kapsat ko, tatang, nanang. Saan ko maarum ba nga may ramraman kayo? Awan anyaman na baraw. Damo yung lahat umay dito Kas jacket din napasamak. Ay, dayta, kay tigapuna nga agtukyad kami kung mga umay ditoy. Ay, pakawanon na kiti dayta na ibalikas ko anak kaon. Mawatan kayo, nanang. Ngam, saan ako nga dito panunutin yung tatang, nanang. Ada kayon dito Isong umyan kayon. Ay, amumag anak ka. Sa anak anarwam amat maturog iti saan tayo abalay. Kababain mo at kinirandail. Tanay, masapang ba't asumalog iti talon inton bigat? Saan abalay? Aginan na kayo, matatatang. Bayan nyo, itulog kayo itong pigat. Ay, win. Yamanin milaunay, anak ko. Ay, saus. Mapadasan mi mo laigan kinitatang iti aglugan iti kutsay. Ano kasi tiraramidam? Nabartagkan sa mato na yan. Dagitay kitin amamirmiraot ti kinanunungan ni Randal. Siyempre, asawa ti kabsat mo ni Ethel. O, di, isakit na. Dagiti dadakkel da. San kiti? Agalwat dagitay kanyak. Jak maaklon, ngawan padagkon iti kabsat ko. Makapungtutak lang arudan, katawan na kailan. Naku masika, di inasawa na Randal. Kuma. Ngam, kasano? Pag mauyungan unay ni Randel kay Chay a babae. Katamam ka di? Mainsulto ako, nay. Ano nga rin di mabalin ko? Ay, Mayra. Isakting mo tiya ginom. Umay ka. Asibayan kan. Agawitan. Napalamat iba ni Randel kapo itinaramid ni Manang Mayra kada kayo. Nakaro, ti ugali na di amayra. Hina, mata pobre. Agdo mati ugali na ngagkabsan. Pudno deta kinanayo, tatang.
Hitil anak, sikat ipampanunutin may kan ni tatang mo. Ang mga no, iruruman na kauna, iday jay akabsat na. Idi langot ngay, may. Nairan-rana iti pa nagpasyaryo. Ang mga no, santo na maulit tiyo, may nukas dyan. Nanang, saan mo't kumakasta ti bagayo kanyak? Ang mga napanunutin ni Randel, lagi mura kayo. Ngan nga agpaiso bakit? Ipagpagapu talaangan, iti manugang ta. Ay, aldaw kaya man. Ang mga namalada ko dito klasik. Nakapsutak. Maulawak mata mo mangon. Ay, masam sakit ti tinaturog Anya ka ti oras ti klase. Ay, apayakas na tilangam. Ang kakapsutak mo tinanamigatan. Oo. Maditirik na. Amangan agdadagsan kamatan. Ala, saan mo apilitan ti bumangon, saan mo akabanan? Kuyugan kay ti doktorinton madamdama. Sakbaya sumurin ka kiti opisina. No, ang dadagsan ako. Kasanon, di pa nagadal ko. Tinasaya at payag ko langan iti katulong ti pamigatan ta dito. Karigatak ti bumangon. Asibayan na klangan. Sige, umay ka. Tatulungan ka. Paglamlamis ka. Nakarubuhat ako na sumbrag iti eskwela. Kastoy lang ti marikiriknak. Magkakapsutak. Saan pa nga mo dagiti dadakkel ko ang dadagsan ako? Anda nga nalipatan ni Randel kat nagsubli. Mabitlaang! Kunang nga ta, analpastan si kaababae. Nasabat ko tilugan ni Randel. Kat amok nga awan dito'y balay. Manang Mayra, apay asaan niyo ang maawat nga agasawa kamin kin ni Randel? Saan ko pulos ang maawat? Day tati tandaanam. Anya nga ro tiramidem kanyak. Gusto yak. Wata ko na sumrot iti eskwela. Namapay akas to'y tirignak. Nakapsotak. Saan pa nga budag iti dadakkel ko? Agdadagsan ako. Anda nga ta nalipatan ni Randel kat nagsubli. Mabitlaang! Kunang nga ta, nalpastan si kaababae. Nasabat ko tilugan ni Randel. Kat amok nga awan dito'y balay. Apay asaan nga maawat nga agasawa kami ni Randel? Saan ko pulos ang maawat? Day tati tandaanam. Anya nga ro tiramidem kanyak. Agkapsutak. Aglustoy ako. Saan ka man maging arte? Tulungan ako, ma. Ni Randel, nagsubli. Ngun saan ak nagbutang. Ni ete, naon samat kagpayson ti puot na. May baglakit ni ta nagsubli akit yung balay ka. Kasla nagparik na kanyak na nadaka sa mapaspasamak. Talaga saan ngagsardeng ni Manang Mayra. Randel, irwaranak mo't lang dito ospital. Saan mo apakadanagan dito sa saad ko? Diyak kaya't adda saan niyo pag kinaawatan ngagkabsat. Anya ti kaadana di balay anak sapsapa. Inan ano na ka? Awan inarami na kanyak. Among matanti ugali di kapsat mo. Saan nalatama akloon ti panagasawatan? Imbag taon daga sa napasamakin ka. Kan itisikog mo. Jak lakit di mapakawan ti kapsat ko no kas pangarikan. Agkakapsutak namin unay itay. Isa, dandaniak naglustoy. Kan binaybayan nakalatan.
Awan na pulos tirik nana. Saan mo na panunutin dayta? Saan mo atutupan? Agdayaw na agraam ka kan ko ana gapotayin inaunangam si ka. Alan, erwar na akong dito ospital. Ngam agkakapsot ka pa lang. Kaya't ko ana talgad di ka sa saadyo iti anak ta. Nabaybayamon ti trabaho mga po kanyak. Sana bale, sikat ikapatgan kanyak. Saan mo apakadanagan di opisina? Amo na tera aramidin da. No mapalin. Diyak kaya tagtali na dito ospital. Gagangay lang nga kakapsutak. Gaputa aginawak. Talaga di mo sardingan ariribukan ti asawak manang. Anya ka di talaga ti kayat mo ang mapasamak. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Gapo iti dayta babae? Tangsitan nak? Sa anak ko maamag sinupyatin ka. Ngam kasalun no dadaga sa napasamak iti sikog ti asawak. Amok aya masikog. Kan awan mo ti dakas na kaimbagak kan ko ana. Pabasulan na kid din. Pangasim. Pagulimakan na kami kuman. No panggap mo ti mamagsina ka na kami. Saan kantong agbaligi? Kapigsam gayam nga aginaw. Pinaibagam kumalatan akin ni Randel. Tada kami kumantinang pasyarking ka. Wine, anak. An nadam ti bagay, wine. Ay, lakay. Addan to na po ko ta. Tatang, nanang, amok asan kayo amaragsakan iti panagsikog ko adagos. Anak ka. Kinapot no na? Nagtulagan mi kini Randel asa anak pa lang agsikog ko ma. Tagturpusak pa lang iti panagadal ko. Awan ti mabalintayaw. Anya nga raw. Doon na ikari amadaan kayon adagos iti anak. Namnamaan nyo, tatang. Inton makapagpasngayak. Kalpasan ti makatawan siguro. Ituloy kong tumutlang ti agadal. Alawan, nasaya at nukasta, anak ko. Di kalkalikaguman may kan ni tatang mo. Daytay nasaya at ti pagpanagam. Ikari ka na kayo, tatang. Nanang, agbaligi akit arapaapan niyo apagtungpalak. Uray no addan asawak. Girl, I need you. I need your love. Naimbagta si Mangput kan, Randel. Itay pa namin nga agsiksikal ti tiyan ko. Ang mga no aganaka ko ni tiyanyaman nga oras. Kabulanam nga minan. Hala, ipan ka nga rin iti doktor. Irubot ko nagiti masapsapal mo. Tulungan na ko mga agtukaw. Marikata na kagaraw. Kapoy ti kadakkalunay ti tiyan ko. Kumay ka. Nakadagdagsin ka na. Anay ko, agsakit man ang ti tiyan ko. Agpasngayak sa atalagan. Kinasayat, ipankan iti ospital. Subjek tulangan nagiti masapsapol nga itugot iti ospital. Nasakit na una yung ti tiyan ko. Ha? Jackson ka ba, pa? Nanaminan, tulungan na kami man. Marigatan ng ti asawa. Ay na! Naglungputo'y apo ko talakay. Guwapon tulagin na itaw itong lumakay. Ay, bunatan eh. Kaing ingas kong sabay. Ambisyoso ka mo alalakayan. Maragsakan na kada kayo, tatang nanang. Katagyaman at naragsak kayo, itatandaan na po kayo. Apay kumaasaan kami anaragsak. Amo, manak ko, sa bali tirik nati maadaan iti apukaw. Kastoy kayam.
Ay, lakay. Ah. Ay, na. Diyan mo na puutan na rimwar ni Randel. Ay, nagawid pa'y laag. Mapan ka no bet, ije opisina da. Tanda ka no, napatag nga aramidan da. Mabalin mi siguro ti rumor dito ospital. Normal man ti panaganak ko. Ay, naimbagbad nga agpaiso anak ka. Ta saan ka anarigata na nagpas nga ay. Dahil talao na ti pagyam ni manak, nanang. Ni, saan tayo mati na napuutan na nakaturog ni baby? Ay, uwin kayam. Nakaturugan to yapo ko. Nagpas nga'y kaya man ni Ethel. Napan mo ka din sinarungkaran ti kanakam? Saan man la tila damdamagam kanyak, Glyza? Umapal ka samat. Basol mo. Manang mayra, kadaram day chay. Di mo ko mayramraman. Ita tanagpas ngayon ni Ethel. Taytuyan ti inururay ko akong taway. Ano niya, ti kayat mo asawan? Akagurgurak ti makatawaan, Glyza. Oh, sa kamakalang, manang mayra. Di ko mapailaang ipatungpal ko dayto eh. Kat sapay la ko ma. Taagpaligim ak itid dayto ya panggap ko. Kulak no aplikante ti agur-uray asa nga ilik di opisina. Sigamat kaya. Mabalin mo't nga kaplayak, itibiyag mo, Randel. Oray, makibingayak laan ka ni Ethel di tapusom. Yak magustuhan na itang ibagbagam, Glyza. Sa anak kasulisugan. Ay ayatek unay ti asawa. Oh, Randel, amo ka kasapulam, timang paragsaken ka. Awan sa balya makaita di tiragsak kanyak no sana ti asawa. Ad-addan ti kinaragsak mi, taddan anak mi. Nawan na patig ni bagam. Mabaling ka di, saan ako nasingan? Naimbaglaangan, ta sa anak unay anasaktan iti daytang imbagam. Randel, amangan no agbaliw to ti panunot mo. Mabalin naklatta nga awagan no masabol na. Kinilaat nak. Itaman pa'y apinasyarnak dito'y balay. Wenno, tuntunam ka din ti karbangam kadagiti sanikwaan na panawan dagiti dadakkel ta. Sana napatag kanyak kitawidak. Napanakal kan. Hanggang para makita. Umdal sa napakaragsakak ti pamilya. Imayak tapno salangadin ka. Pagtulagan dak ka ni Glyza. Diyak mo ti sasawam, Randel. Saan kan nga gulbud manang? Apay adiyo pala maawat. Idin to taaddan anak mi. Nasaysaya at lakuman no saan ka nga imay dito'y balay. No makiapat ti panggap mo. Adda ka mat gaya man, Randel. Inururay da ka kini baby, dito'y salas. Ngam, insira ko mo't langit ti kwartuta, gaputa, nakaturo ka. Di maasak namin ni Balay. Iso ang narabyanak. Ay, nasaya ata. Ipasyaran to man ni baby ijay. Namnaminsan pala nakita na ni baby. O sige. Un kaya, intun aglukat ti semestre. Agtuloy ka matlaing agadal. Ay, sayang agpaiso no jak matan natuloy ti agdama semestre. Ngam, ti planog.
Inton adan makatawan ni baby, isunton ti panagtuloy ko nga agadal. Girl, I need you. I need your love. Naimbag man ta nakapasyar ka dito balay manang. Pagtultulagad mi nga ipasyar ni baby ija ayan niyo. Mailiwak mo't iti ka anakak. Saan mo abaybayan ni baby? Awan gayam, ni Randel. Ada pala siguro di opisina na. Amang ano, ada overtime na. Kanayon ka din agom overtime. Amang ano, sabali mat ti papapanan ka. Masansan ka nung agkuyog da kinig Liza. Ha? Nakigtot ka? Ininutan ama amiris ti kabsat ko. Asaan ko mga sika ti inasawa na. Talaga, saan na kami asardingan, mana? Ngam urean niya ti ibagbagam ka ni Ethel. Saan mo ito ang masabidungan ti panunot na? Randel, saan mo natutupan ni Manang Mayra? Bay amlatan. Saan ka ama awanan itinamnama adumteng to ti panawan? Ama amiris na mutlaang dagiti san anasaya at ngararamidin na. Nay, adda kayo matgaya man nga gasawa. Sakpay laang tinangaywan kini baybay. Ta adda na pananbit ni nanang yaw. Saan kayo pangarod anak kaluto iti pangrabyan niyo, tatang? Apag iso, di magas kami iti restaurant iti kanan niyo iti imay naksinupon iti eskwela ni Randel. Saan ka masitlangan na panaganon sa tatang? Makaturpuston ni Ethel. Matungpal kung tumatlangan ti arapapi para kanyak, tatang. Nagsaya at ano kasta. Ay, Randel, kaya manak unay king ka. Baraw. Naitatin karik iti katakayaw, tatang. Sige, itultuloy yung teksarsarita ka ni Randel, tatang. Mangluto akman itin na po. Si daan lang amin tinagatang mi. Ay, nay, nakariingan ti anak yaw. Kasta unay ti panagkita na kadakayaw. Ay na. Ay, sige, siya akong ti mangisa ang anak kaw. Ti anak kon aya. Kumusta kan, baby? Nasayat mo lang di pa naturog mo? Sumagmamanulaang ang abulan ti urayan bakit agturposton ti anak na. Wine, ay maragsakan ako na ilakay. Awan mo nga tan ati makunam kan ni Randel. Tayawag launa ti manugang ta. Ngam ti kabsat na ti pilawag. Ay na, nakaroonay. Bay-bay amon day jay. Ipagpagaputa laangan kan ni Randel ta nasingput mo ti manugang ta. Nadungo iti kaanakan na. Ngam, ti maday, saan nalatang ay kabkabilangan ti anak ta? Ay, bayam. Pasal ti panlubok kadakwada nga agasawa na ita. Ay, daijaya kabsat ni Randel. Makamiris tumot laeng kadagiti bidot nga aramidon na. Ito na ang araw natin. Ang unay lakit di na kinairo ti panangaraw ko mo kanyak. Ang mga no aga-adi-adi na oras ti anak ta. Sana dakas. Aktor po saktumatan. Day tati kayat ko may padamag kan ka. Aktor po saka kumlaude. Nagpintasan na ito alamag. Kablawan ka. San kan samot na maragsakan? Ha? Oo, dahil nagkatawa akon. Apay kumasaan na kamaragsakan. Kamaudyanan na.
natungpal matlangan ti karik-idikan ka. Agyawan ak unay, ha? Amok, napudno ka, iti panagayat mo kanyak. Iti patag ta. Saan ka apulos anayagos, iti sulisog. Kablaawan ka iti panagturpos mo, anak ka. Maragsakan kami iti panagbaligim, nakaw. Agyaman ako na kada kayo, tatang. Nanang, isagot ko kada kayo ti baligik. Kahit ayan di asawam. Ay, hindi. Dahil jibot gayam. Agsarsarita na kini Mayra. Ay, naimbag man. Naimay na dinarayan ti panagturpos mo. Day. Ete. Saan aya day tatay agnagan itiglaysa? Wen, kaslamok na niya ti pampanunutan niyo, tatang. Nanang, Ay, di kay madanagan. Agdali ka kiti asawak. Tinasayat, agpipicture tayo man kiti. Kalpasan na, umasidag tayo iti ayandarandel. ay kaawon Day. Nagturong pa'y din dito ti asawam. Uy, Rod. Randel, darasam! Agpipicture tayo! Nakaragragsak ni Ethel. Kaya nagiti dadakkel na. Nagbaligin ka asawak. Para ikarapap, nagiti dadakkel na. Thank you. No amudala ko mati na nagsen na pakariribukak. Anya tinasayat karamidag. Numamuan ni Manang Mayra da ito'y. Naklakit di. Randel, kablaawan ka. Anya ti bagam kanyak laysa. Yasawak ti mga kablaawan. Okay. Kablaawan da ka. Kagasa? Man ti asawa, kasken ka. Ethel, kaya't nakakano kablaawan ni Glyza. Kasla na bambanog kalaunay, Randel. Imbal tumutlatan ti bagim dita sopa. Nago nagkatita asin na ay mon. Apay ka di. Awanan niya man na ito. Ni Manang Mayra. Hello? Kunam nga ta, jak maaman amaluglugin ti negosyo. Gunggunam, Manang? gapo iti dayta babae. Isu ti malas iti biyag mo. Apay ka di sa anak asardingan, Manang. Randel, itala nga makita kang agpungtot Kasla na bambanog ka, Randel. Imbal tugumatlatan ti bagim dita sopa. Naku naglakit din dita sin naay. Apay ka di. Awanan niya man na ito. Ni Manang Mayra. Hello? Kunam nga ta, jak maaman amaluglugin ti negosyo. Gunggunam, Manang? gapo iti dayta babae. Isu ti malas iti biyag mo. Apay ka di sa anak asardingan, Manang. Randel, itala makita ka makapungtot ka Apay, anyat pagsarsaritaan nyo ayakan Manang Mayra. Itaam, uray ti asawam. San na nga mo ti mapaspasamak? Mabalin ka di. Sardingan nakon. Randel, dumlawak ka talaga kan. Nga tumpay na ti boses ni Manang. Dayawang kumalata, tayin inaunangam sika. May isa ka pa'y. Mabalin ka di. Aguli makan. Awan amum ka nagiti ang mapaspasamak. Mawatam. Umuna ako ni ti kwarto ta. Saan lang at ti bagik tinapanog. Ure pa ti utek ko. Nagdarasan din Manang. Binukawanak. Apay, anya nga ti problema na.
Ato yung titinimplak agapem. Agpili ka, iti kayat mo nga ibulon a pamigatan. Toasted bread, ana palamanan iti ham wano hotdog. At amat kinirog ngayon na po eh. Agyaman. Agam, mabitlan. Apaya sikat nagluto iti pamigatan. Nga sa paabinaon ko ti katulong ana panakityenda. Sa may isa, kaya't nga pagserbiyan. Pakawanan na ko, ma. Ay-ayatin ka unay. Kat saan ko maarumbang nga nabugawan kay tirabi. Nakigtutak na ron. Nakasangit ak. Ngam, inkarigatak nga inawat ti amin. Amok no kasano ti panagayat mo kanyak. At addapay ti panangipatid ko kan ka, Randel. Nagyaman ak. Ulitek, ay-ayatin ka unay. Kat jakayat nga datong maudasan dapat kinaawatan. Ako rin ka. At ka ti problema? Ibagakan ka na ito. Jakayat tasabali ti pagkamuam. Ha? Takila problema. Maluglog iti negosyo. Ay, kasi naman daytan. Laka mo. Ipamusposak. Ngayon na madilat ta. Kapilita na saraak ti negosyo. Saan ko ang magustuhan ti panangbog ka mo kanyak idirabi? Inidepan nakpay ti cellphone? Bigat manang. Amo managdakkel ti problema. Dahito iti ganabam. Managpanakal ka namin. No impangag nak kumaidi. Awan ko matikas to'y anagtungpalan ti biyag mo. Pabasulam na Ethel. Saan ka diapod no? Sikat tinang paadal kan ko ana. Kat, mano ko mati nagastos na. Amang ano bibiyagam pa'y dagiti dadakkel na. Diyak na kumakayat sao. Ngam nalabos kan. Sakbay ang makapagtipilak. Pumano kan. Talaga abastos ka. Pangasim, mariribukan ako na eh. Tanda ni saan ko na masursurutan na gitar aramidag. Manang, da kayo gayam. Sumar kayo. Naimbag man talaganon ka si kaababae? Madabdab ako mapay arumarak. Talagang awan na pulos panagraam da ito ataw. Amang ka di, no apay nga imayak. Kagurugura ka. Si katimalas itibiyag ti kabsat ko. Amang ano di mo pa'y amo? Amaluglugit ti negosyo na. Amok. Naibaganan kanyak. Kat, kasla awan anyaman na kan kati amin. Basol mo amin dagito'y amapaspasamak itibiyag na. Manang Mayra. Apay nga gengga ita. Kat saan niya pala maawat nga agasawa kamin kina Randel. Sige. Aguma kayo nga rod. Amang iruruman lata kanyak. Girl, I need you. I need your love. Nasayata dimtengkan. Apay akas ta tinangam. Sa nagtupak kalatan dita sopa. Diya akong kabalan nga alangunan ti panakalugi ti negosyo. Hinkadeng ko hilaw ko klanan ti pasdak. Tapno adda pang bayad ko karag ti empleyado. Rendel. Saan ko anam naman ito apagtungpalan ti biyagta? Saan ka amawanan ni tinamnama? Saan mo lipatan ti umisam? Amo ka na rom kay tirikat kat saan ka may kawa?
Sabi ko ma, saan ko anas sa tirik na? Awan tiyan yaman na daytoy. Sika namin ti pampalunutak. Di makil ka ana sa liwanwan ti biyag mo. Sa amang ano data babalawanak ni Manang Mayra. Urean niya ti ibagbaga ti kapsat ko. Saan mo ang ipapuso? Baybayam lata. Wan, saan ko atutupan? Makasangit aklatan ko Ngam, sana bali. Sana tap na ipakitak ti kinalapoy ko. No dikat, makasangit ak. Tap no mairwar ko tiliday, gandagansan amarikliknak. Naklaat kami kininanang mo, iti dayta anam mo me. No sumarong karka dito'y balay, awan mat ibagbagam. Ay, Saus. Kasano kayo nga rodin ngay anak ka? Nag-apply iti negosyo tinasingad agayam na. Nababati sweldo na ngam. Masapol nga ganos. Ay. Apay ngay. Kila at dayta na pasama ka na ka. Kitaan niyo man lang agpay suntibiyag. Dahil ti pakakitaan ang narigat ng tibiyag na nang ado ang negosyo ti agrikrikap itan. Ngamno agrigregatan ti biyagyaw. Kasanupay ni Randay. Ore kasano. San kami pa'y matamanglangan amangan tatang. Nasursuro mo ni Randel ti agsida itinatang. Alaka, tagan-anos kayaw anak ko. Bareng ininot tumutlaeng alumungaw ti panagbiagyaw. Ay, gayam. Malagip ko man ni Mayra. Naimbag ta. Tatang, saan yun nga ituloy na niya ti bagayo? Amuklatan no niya dayta. Ni Randel tinang ibaga kanyak. Asaan mi atutupan ni Manang Mayra. Urean niya't araramidan na. Kahit, di la maasyan dayjay Mayra ken ni Randel akabsat na. Bukbukuda na laktan ti saniko at ti pamilyada. Nanang, nada dito ni Randel. Saan yung ay pagbagakan ko natin kasta, ha? Ada bukod a disposisyon ti asawak. Di na kayat ti mangnamnama iti sa bali. Nalugi gaya man ti negosyo ni Randel. Ket sabalin ti akin kukwa. Di mo man lang ipagbaga kanyak? Kat, anya ti kayat mo asawan iti daytag, Liza? Makaungat ka la, Dagusan. Kasi matyakapsat mo no agrigrigatan. Apay, saan mo ka di atulungan? Kung gunana, mabainak ang maamuan ti kasasaad ti kabsat ko. Ngam saan ko akayat atulungan? Saan ka di nga adakarbangan na kadagiti sa ni Kwayo? Saanan aday ti pagsaritaan ta? Gaputa masurunak kini Randel. Inapayla kayat ti rumukmakan niya? Naimbag lakit din ka nakastre kak iti sa bali at trabaho. Nangat-ngato ti sweldok itan. Isupay mo tama itulong ko. Pinagawi din paikit din, di katulong me. Kat, dagiti matadakil ko, ti manguawil iti anak me. Tinasayat, awagak man ti asawak. Hello? Hello? Ada na pintas ngay padama ko kin ka. Nakastre ka kun iti sa bali at trabaho. Basta ka din. Sige, ituloy kong di trabaho. Inidip na ti cellphone na. Kaslasan ang naragsakan iti impadama ko kin kwa na. Awan man lat gaganay gayan na.
Panya ti kaddam dito, Iglesia. May kunahan penken, no pudno at ito'y ti pagtrab-trabahwam. Kaya't pudno gayam. Nakapimpimanan ti biyak mo, Randel. Dahita kadilang ti ibagam kanyak. Awan panawin ko ang makisaritagan ka. Oh. Napanakal ka pa ilaan, Randel? Punuti ko na ni Manang Mayra. Gunggunam. Maag ka. Pinagked-kedan nakmet ngamin. Awan na pulos pagbabawiyak. Anya? Kasta pa ilaan ti ibagam? Idinto ta agrig-grigat ka lang arudan? Sa bagay, guwapo ka matlata, Randel. Girl, I need you. I need your love. Randel, anya ka dit mapaspasamakin ka. Kaslawan kay ti bukod mapanunot. Dandanitan na disgrasya. Binusinaan na pa yan. Pasensya ka. Akuray ka. Nakalanlanay da kita matam. Madi ka di tirignam? Saan mo nga gandar tilugan? Saan ko ngaminan na napatpatarimaan? At dapat mang tuk-tuk-tuk itiri daw ti kotse. Ni Glyza. Siyak tinang busina ka ta kayo? Tanda na ako na iramraman na nadisgrasya. Randel, di mo samot mapaandaran ti kotsem? Glyza, Piman ka pa'y. Talaga ang narigatan ti biyag mo. Di ka pa yan makagatang, iti baro ako, Chem. awan panawan ko ken ka. Etel, talaga jak mapaandar tilugan ta. Dumsagdan, pagpatulong nga kiti mangipaigid iti kotseta. Urayam langan ni Randel Manang Mayra. Ada iti kwarto mi. Ada ngamin kasarsarita na iti cellphone na. Manang Mayra? Anya ka diti maipay ko ken ka. Anya day ta sa ludsod mo? Talaga nga awan patig ko akabsat mo. Agpanagkal ka pa ilaang. Idinto ang marigrigatan ka lang arudan. Katsi kamot a babae. Huh? Anya ti pang mulmulugatan ka niya. Ang mga naman kasi nga kada kayong agkapsat. Panawan kayo pa. Di ka kutkut, di ta pagtugtugawam. Denggam ti ibaga. Kalpasan ti pan nakalugi ti negosyong Randel. Ang mga nung sumarunong nga ilakom, day ti balay mo. Daga mo, no niya talaga ti panggap mo ngay may. Ibaga mo no niya ti gagaran. Pagpakumbabaklatan, no nyaman ti ibagam kanyak. Pamdas kanya ako na iti kape. Nasladyak maimas ti mga. Sumagmamanon nga daw akas laglaladot ka. Ada ka di sa kupanit mo. Medyo agpanapingak. Awan na nyaman na ito. No sana ka ba ilang tabagim. Uray saan ka pala sumrek iti trabaho. Sayang mat no aglangan ak. Agpadoktor ka pangarot Tap na marisitahan na ka ti doktor iti umno nga aga sa tumaram. Anak apakadanagan. Kaslag kuri ko lang agpeso. Ngam, pilitak ng trabaho.
Ragsak lang, itay nga agay ayam ti anak mo. Pagamuan, na iturog na magayaman iti atidog at tugaw dito'y salas. Tatang, nanang, agan-anos kayo pa ilang ang mga aywan iti anak ko, ha? Karigat namin ti biyag mi. Diyak ka ba alam ti mang sweldo iti yaya? Ay, awan anyaman na anak ko. Ang apay, anya ka di nga oras ang malpas ti trabaho ti asawam. Ay, unngag pa iso. Pasado alas 6 iti malaman. Ay, di balik at nalawag pa'y laang. Amangan mo't no, nadadaulan man lang. Ay, sige. Makaamo ka pa'y laang iti ubing lakay. Pa'y nakaisa ang gayam. Sige. Ah. Ay. Sino ka tayo iti umawag? Kasla matanagan ang matan. Hello? Oh, si Kamat Gayam Hari. Apay ka di? Intarayo? Ni Randel at ospital? Apay, anyat na pasamak na. Anya? Adagurigor na? O sige, kasalitak man nga rod? Anya? Anya kami tinapasamak mo. Saan nakapakatanakan? Saan nakapayamatay? Kasta pa ila ti ibagam. Imbagak lang arod kami na nagpadoktor ka. Impilit mo pa ila ti simrak iti trabaho. Oo, anya nga eh. Kunak tumat. Langag mo, timbaga ti doktor. No saan ka pa'y anay pa nito ospital? Amang ano nakarkaro ko man, ti kasasaad mo. Sana mabaling nagbayagak iti ospital. Saan ta kabalan ti agbayad iti dakalakatan? Saan ko mga anay ta ti panunutem? Tinapatag, isot pa nagimbag mo. Kasano kayo ni ti anak ta na mabayagan jak makatrabaho? Ay, manangaasi ni Abo Diyos. Saan na tayo abay-bayan? Maapay kailo ko man na makita ni Homer. Nagragsak kami namin iti day di nagmalmala mapanagkuyog mi. Ad-ada na rin ti panagayat na kanya. San samot nga iso dito umawag? Hello? Hello, Veronica. Kumusta ka? Ha? Sino da ito eh? Ni, saan mo gaya mamalasin di timag ko? Naglalo ta sana ko na yan nagsasao, iti pinagamamunatan ni Telma. Siyak ni Romnick. Ay, Romnick. Si kamot nga paiso. Pasensya kan saan ka na itim ka na dagos? Abay nga mawag ka. Un gayam, mas daw ka nga tano kasano na muwag tinomero ti cellphone mo. Entet ni Telma kanyak tapno awagan ka kano. Enton Sabado nga minan ti panaglukati nagsukpunan mi a restaurant. Ayun, inton Sabadon. Kablaawan kayo kini Telma iti dayta negosyo yun. Saan mo kumaliplipatan ti dumaray Namnamaan na ka ti gayem mo. Awisem tumatan ti kainayat mo tapno mamamukmat. Naiba ka kidin ka ni Homer ngam saan na nga impasigurado. Amangan kanong amin nukila at nga addan to papanan na iti dayta nga aldaw. Ngam bayam. Ipalagip kong tumanen. Sapay ko mata makaumay tumatlaang. Oo sige. Amang ano makasingaaklaw na yan king ka. Bye, Veronica. Bye, Romnick. O anya, naawagang matlangan ni Veronica? Impanamnamang matlangan makadaraay? Inkari namat nga addan to. Saan na sigurado akakuyog nanto ni Homer?
Kanayon ngamin ama kumikom iti negosyo day jay. Nasayaat ko man no makadaray tapno mamamukmat. Kadulaki di ti amamuna ang negosyante ang maawis na amangan iti restauranta. Negosyante ka mat ngagpampanunutan niya. Siyempre masapul nga galukoy ta kadag iti customer tapno sigurado ngagbiag ti negosyo ta. Dakkel tinagastos ta nang ipuunan iti dayto ang negosyo. Pudno na unay day taromnik. Uray na mo kasaan ka matimtimag. Agtala ka kiti ka ba alam? Telma, panagkunak, napinta sa teamwork ta. 100%, Romnik. Nagmalam nga doon tinaramid ko. Kit na panunot ko, pasyaran ka lang dito balayo. Sa bali at talaga tinegosyante niya. Sapay ko mata maawatan na. Maawatan ka. Aywan kayam. Intun Sabadon ti panang lukat ti restaurant Darumnik kan Telma. Aw-awisan data. Mabit man lang. Kasla, adda pa panakintun Sabado. Kasano nga rodan? Ay, no napatag ti papanam, sana bale. Uray siyak tulatan ti mapan. Kita ito na kasano. Sa bagay, tentative pa'y matlangkit di. Kahit sakpay amadanong ti Sabado, pakamuan kanto. Sapay ko mata sana matuloy ti papanam. Wen kumanya, man-mano ti gundawi ang makapagkuyog tangag pasyar. Uray man-manutang agkita. Marik na, Comer. Ay, ayatan na. Girl, I need you. I need your love. Ne, kung nagmanlo saanan ang matuloy ti papanam. Kasanunday ta, nakapagkarikan sa amot ten kini Veronica. Ay, amang ano, pasugnod ken ka. Saan mat nga ta, mama? Maawatan na ti kaya nayat ko. Homer, dayta ti kanayon ko nga ibagbaga. Saan mo kumaabaybayan ti kaayan-ayat mo? Ang mga no mapuutam tulaangan, anapukaw mo gaya man. Iti kaano man, saan to ang mapasamak dahi ta, mama? Oh, mabit man lang. Awagak man ni Veronica. Data. Oh, data. Agri-ringin ti cellphone na. Sige. Panawan ka dito'y sa alas Homer. Hello, Veronica. Kasanon da ito Lading itek. Ngam saan ka makuyog intun Sabado? Anya? Pasensya ka lakuman, ha? Saan ka ngagtanag? Addan to sa bali agundaway ang makapagkuyog tangag pasyar. Agyaman kami amin iti dadar ayo. Ramit, dandan ni mapunta kiti labisaan. Nalablabos pa yung umitinam na maanda, Telma. Gamaon pa'y tigayim mo. Ay, hunyag pa iso. Madamdamalaan, mangrugin ti programa. Hanggang impanamnama na mag-ita inawagak mo ngaya. Kaduwa na nga ta ni Homer? Saan ka no? Natuloy ka no matlang itinapanam na. Iso aday jay. Hab mo ka na, kadagiti kasangsang patasang ili. Sabtag tigayam ko. Oy, nakadadong magayaman ti tao. Kunak no nang rugin ti programa. Pasensya kan naladawa. Awan ang yaman na. Tinapatag. Nakaumay ka matlang, best. Ayaman na ka. Nagkariakan ka.
Ang mga no sanak to napatsyan pa no sanak nga umay. Si ka talaga. Uy, kakit din. Itulod kayo tinakareserba alam sa anyo kini Homer. Ang sayang. Saan mo ta nakaumay ti kaayan-ayat mo? Uwan nga, Rod. Natuloy nga min ti pagnana. Ayam sana balot. Adan to sa bali agundaway pa nagkuyog mi nga umay mangan dito yung restaurant yun. Nakaragragsak lagi ti padak ading maray iti panaglukat ti restaurant na telmakan. Agayan ayat wala mo. Agasawa dangatan. Gasla nakapimpiman ak ngagmay-may sa dito. Mga nakiti. Tapno makaawid ak tumatan. Oray tanalpas matan ti programa. Veronica, okay ka lang? Romney. Nabayag ka ka din. Nga agtaktak dari ti sangwana. Agtugaw ka kuman. Nagyaman na. Nadlaw ko nga minakas na malmalday ka. Siksi ka lang amin ti awan kalamisaan na. Awan na nyaman na, Romney. Kinapatay. Nakadarayak iti panaglukat ti restaurant yun. Ba nagapagyamanak launay, Veronica? Nalawa to'y restaurant yun. Ado ti malaon na customer. Sapay ko ma, tamagustuhan to dagiti agbalin na customer may. No, dagiti di maray iti pasken. Ket, umay da amin. Napintas sa pangrukyan. Nasaya at laki din na, no kasta? Romney, ni Telma. Agtaltalang kiyaw. Ang mga nabirbirukin na kan. Ewan, nakita na kon. Agturungan dito eh. Oh, mama. Siriring kayo pala eh. Dandanin ting nga terabi iya. Nadlaw ko ti ungor ti kotse Homer. Iso nga imay kain lukatan. Lalagan saan napatag tinapanaw tanarabiyang kaunay. Pinanawa kidan, mama. Ti kayat damatan. Agbatpat nagdanga agiinom. Saan mo ka diyan na pandinanon ni Veronica iti dinarayan na apaskan? Jakmat amo ti turungak, mama. Ang mga no nakasangpat pa yan ijabalayda. Ket inawagam kumaa. Ang mga no masingak pa iti pan naturog na. Oret at dapay matbigat, mama. Romney, isardeng mo ti kotsem iti batog ti street light. Mabit lang, tay paigid ko iti kalsada. Naimbag lang, ta nainahid ti panagpataray ko. Ay, agyaman nak. Awan na nyaman na, Veronica. Talaga arabiin. Awan ti matatao ni ti kalsada. Agting agaya man iti rabi eh. Dayta ka di ti balayo? Iti balasim ti kalsada ti ayan ti balay ni. Dayjay man ni. Basit abunggalo. Ne, nakasilaw mo't iti unog ti balayo. Siguro, nakariing pa'y ni tatang mo. When inururay nakman ngatan ni tatang. Ay, ini. Ungayam, malipatak matan. Mabit lang ha, ta bumabak, ta ilokat ko tiri daw. Sublianak pa'y lang amin ni Telma iti restaurant. Agyaman na, Romney. Girl, I need you. I need your love. Ala ni tatang, tengan ti rabi at kapkape kayo pa eh. Lanuama kon balasang kau. Nakade Homer dyan nang itulnogkin ka. Imbaga,
Danon na kalitaw. Sana ni Homer da jay tatang, ni Romnick. Sana na di manong dito'y balay. Sublian na pa ni Telma ija restaurant. Ay, ibang ban nga rin tayo may nakaintol na. Awalan ti maluganan, iti kasto nga oras. Adulat tamod, alagi ti marki lalo, kantang. Kahit na matumpo nga mo, nagibaribar ti panagpampanunot na. Pagaramidan na kay ti dakas. Ang ura ka man. Naliday ka sama. Gapo ka na saan na ka nakuyog ni Homer? Tang, bandog ko lang da ito eh. Sige, sumreg ako niti kwarto. Maturog akong tang. Ay, naimbaglakit din ta Domingo inton bigat. Telma, siksikamot gayam ti madanon ko dito yung restaurant. Nagawid amin na nasa nga ilita? Napambanog at nga ron. Ang naragsak at iti kinaado ti di maray iti panaglukat ta iti restaurant. Napinta sa pagilasinan. Sapay ko ma, takanain tong ado ti customer ta. Uwan nga ron. O, kahit kumusta ti panang itulod mo kini Veronica? Kung namatlaangan nga gayan ayat kayo. Ha? Anya ti ko nam, Telma? Apa nakigtot ka, ha? Aywan gayam, saan ka naruwam ama ang angawan niya? Nuan niya lati tanti bagbagam. Sige, agawit naman laangan. Pasensya ka, Homer. Kaririin ko laang. Tenga tirabiing amin, di din tulod nak ni Romnick. Intulod na ka ni Romnick? Naasyan nga ta kanya ka. Tawanan ti maluganak. Rabi mo tanan nakasangpata ki balay. Sinapak matan ti nagpasyar. Dinta makimisa. Anya? Agdi gusak pa'y nga ro da. Sa anak mat kedi ang mabayag nga agsukat. O sige. Katkalpasan ti misa, mangantay ti restaurant na kitigagayim ko. Wow! Maragsakan lakit din ni Telma. Kaya't nakakano makaamamu ni Romnick. Oh, apay ka no? Kaya't nakano ti makigayam ken ka. Amo damat nga gayan ayatan. Kalpasan ti misa, nagtulagan mi kini Veronica, nga umay kami mga dito restaurant yo. Nagsaya atan no kasta? Agyaman naklaunay ha? My friend, saan lagayam agwapo ti kayan ayat mo ha? Religyoso pa eh. Dabayagan na sa anak ka nakimisa. Kanayon nga minabisi at. Sige, makamu ka nga ro din ngagpili iti kanan tayo. Oh, Jack samot amo ti pilya ka. Nagpapadang nagkakaimas na gito eh. Ala, makaamo kang agpili ti kayat yu akanan kini Veronica, ha? Homer? Agsubli ako ni ti counter. Sayang tanayra na arimor ni Romney. Sayang nga agpaiso. Makapag-amamo da kuman ka ni Homer. Oh, Homer, di ka samot makapili. Bayag kan tumat ngamin, Romnick. Kapampanaw lang da homework ni Veronica. O di nakapagawa mo kayo kuman. Sayang ngagpaisuan niya. Nagwapa talaga ni Homer si ka. Bak nang pay. Jack mas daw no apay ngay na yatigayem ko. Ang mga nusaan lang aday tatiga po na, Telma. Ada nga tanay isang sangayan ang nakita na kini Homer Ay, sa anak mo tapato iti kinapintas kini Veronica
Tinagdumaan milaang, awan pa'y kaayan-ayat ko. Telma, dumtung tulat ta tinaikari aparaking ka. Agpada tamot lang, awan pa'y kayan ayat na. Sanaya. Nagpadlawak lang arudan kan kuana. Tikitin nang garik na. Katimpagana pa yung agpada kaming awan kaayan-ayat na. Kasla masoro na kiniromnik. Iti dahito yung kinapintas ko. Hangam, malaksit. No, tapay na pimpintas sa pagduyusan na. Hangam, awan mati amok nga ar-araman na. Nakapaspas nagkaanakasango iti computer home. Anya ka di data? May panggapiti proposal ti may sa negosyo, mama. Adadalag na roda na sayaat. Oh, kumusta gayam pinapanan nyo? Maipanggap iti itutulong ti asosasyon may kadagiti biktima iti napalaba sa bagyo. Ado nga minti nadadaol ti balay na. Kasi damat ngagpaiso. Angam ti amok. Tulungan sa idadagiti agtuturay. Nagpatingga kanumat pailaeng iti kari. Sa siguradong adan tumat la kasukat na. Amo yung matandagiti politiko, mama. Angam, saan man aray dati pagsaritahan tayo? Data. Nagidepan ti computer. Na itungtung kamit ngamin ng kanya. Madama pala nga adalag dati indaragda proposal. Awawagan na kon. Gumanat dan sa launay, mama. Nasit ngit anak mat ngagpaisan. Noon na taman manon ti lumabas alugan iti sango ti pagtrab-trabawak iti kasti nga oras. Handaman nga tanda pa na ni Homer. Ket di na masango ti mangsukon kanya. Dagiti lalaki mangsusun kanya. Kas ti pangkap ta. Nanyo, Mabutbutang ti lang ata. Kasanap na ito eh. Saan ka nagbutang, Veronica? Romnick! Girl, I need you. I need your love.